سلام هوانو هم بخير هاتن ورجوا بخير با ام بدرسا كليلين رادنگان ديسا بهورنه قلم و دفتر و حاضر با ام دست ببيك من ده درسا یک دجي بحث كري بي ده الفابايا زمان ما ده سهو یک تيب هنه يعني الفابايا ما الفابايا زمان كردي جسهو یک دنگا پيكتي جوان تيبا 8 دنگدار و 23 جی رادنگن هوا نهن هوا الپرز دکن دنگدار ev tipin Türkiye jere dibijin ünlü. Radengci tipin Türkiye jere dibijin ünsüz. Yani emş ünlü ara dibijin dengdar, ünsüz aracı dibijin radeng. Guma jisuye ka 8 dengdar derxistin 23 deminin. Ji 23 radengan ça me berici gotu bir denge ve kemeki bina koka mekiliye jere peyda nekir ihtimal etmezin de kombinasyona cane de yani C alfabaya Türkiye de bu heye cehdigre o ya yani ve gotuna alfabama ve fonetika kırka alfabama ya dan çekere erkek ve pır cudadır heye. 21 Mayı meci 23 ça o ya derxist man 21. Ev 21 kililedarın. Yani her yeki sisi kek vata hilgir dehawine o ev vata yani ev vataya ev sisika vata hilgira emj buako kilile dar kilile binavdikin ev vataya peyva zaman vata her tişta çedike ev vataya emj vara dibejin kilile yani em dibejin radengin kilile dar neha emi radenga penasa bikin radengçinin o taybetiyen vançinin em radenga بدست جوريا يعني بدت تخليطا لسر دخالا بيناسا بكن يك ناوي وي الفابايا مه ناوي وا ام چاوا دخوينن وا جبر كو درسين بوري دجي ما هر گوت بي رحمتي جلالت بدر خان دنگين الفابايا تركي هم تيبين و هم ريسكرنا و هم جي بلهفكرنا و وكو هيئاني لألفابا كردي باركر پرزگيريكن من زماني صدا بينجي جيوي و گوتنا آنجي جيوي بلهفكرنا ألفاباي جي درد به ملي كولينكر او ين راست تثبيت كرن كا ألفابايا كردي ناوي واچنن افزاني نونه هوان و قدري بزانو بن جهي دنينن هون پیدا ناكن ما گو سر دو خالا پیناسا بکن زیده بلاو نکن جبو مجی حوالا جی زیده تبلیه هب نبه خالا یکمین بلیفگیرن آوای حوالو مانا محال حاضر ده پرگالا مایا پرورده ده لروجاوا لهر داری اما گو بجا چه هر به اید خوینه اوجی الفابای ترکیه خالا یک امی ناوی رادنگا yani bilifkirna o xala duyamin kilile çiye emji çire dibijin kilile emi ve penasa bikin jixwa haman tiştin haman o giredayı hevin dema em navi alfabayı rast ye zamanı kurdi bizanibin haman demedem kilile aji ferdibin ma got 21 radengin meyin kilile dar hene ama jreze ve yani kat alfabaya zamanı mede çatene bedenkirin hem büyü avayı bukhuynin o devam bik. Tipa destpeki yani jiradengan tipa destpeki dreznava alfabaya mede jiradenga tipa destpeki zaya havana evzeya de Türkiye'de dibijin ze o tedaviya alfabayı da alfabamada
تی دست پیکی و ناوی زای با آیت خواندن زا را تیپا دویمی ناوی رایه نرریه را دوام بکم زا را دا جان اونجید اکرانه داده بینه ام چای تخین کوانو که داشت برای که مگو دنگه و بپرسگیری که کله که آینی نه بی ها می آخ آف وار جی پی تی هل کار نا گا شا س ف ق او ام هکه دان چکر یا جی بینن دبه بیستو دو ناوی یا تماشا بکن هوالنو دنام و گوتنا بلیف کرنا الفابا مده سه دنگ تنی به ایتین خواندن لگور ما تثبیت کری هوالنو ویجی جبیر نکن بهرا شاشتی جی تیده هیا افتشتکی ما نو کشف کریگن حال حاضر املی کلین دیگه همجی ناولی گرینه دنه هونجی ناولی گرینه دبن زمان میا به زمان هین پیک نای نه لویده احتمال دنا دنگیرنان ده شاشتین küçük ام بیجن تکنیکی پریکاته mi نه مگو سه دنگ به ایتی نخواندن چیه هوانو ها هیینی سمبولیزه دیگه هیینی جبروی هیا ها ف فرتی تکتی سمبولیزه دیگه ام دی بیجن فیا او سجی ستاره پاراستنی باجار گند جه جیانی ستاره پاراستنی ستاره جیانی سمبولیزه دیگه ام جوره جی دی بیجن سه حوالن سر ناوی ویجی ام سر اف حیوانا ام جیره دی بیجن سه ما تثبیت که حیوانت ناوی سه هون دا زنن لهن حریم کردستان دی بیجن küçük usta çekiş hevcudana var haslame demek ki bahs bikin. Am liser navi gahatin encam navi ve radengi seye be ayet yahat. Naha ben navi ve keşif kere vano. Binerin reskirin ziden ne giringe muhakkak giringe ama demek ki teknik ya da tipekil peşekil paş dengekil peşekil paş falan diye o zide bandur ser rastiya zaman narke. Ama havalno denk bilehkirin sadap benciye. Kırıka zamaneki, fonolojiya zamaneki, fonetika zamaneki, dengin alfabayı keştikin. Ev pırzgireka denk ya fonolojik de zamanime de hamiş dengirine alfabayeti. Magu çiye? Minak را مجارندجی بحث کریه را از بانزان ما احنا بیشین زمان عثمانی ما جه ترکی ورگراندنه ترک de بیشین ev denk de Türkiye der titreke yani dilerize titreke zaman azmanın meji gotuna dengi beguman avar ve korra penasa kiriye bedenkerne guna dengi ra'roke او dibijin lerzoke ama bunu ne lerzoke peki tamaşa bike ne lerzoke ra naam wenen kilileye havano kilile çiye ev kilileye navdar meşhur emcere dibijin kilile çiye Megut 21 radengin me kiliyle dar hene. Her radengek jiva kombinasyonek ya peyva sembolize dike. Mesela malbatek ya peyva sembolize dike. Bunu tamam bir kombinasyon belki var peyveke aceti. Komek ya peyva sembolize dike. Her peyva de zamanı kurdi de
bu ve radenga kiliyle dar dest pedi ke endamı ve malbatiye. Zamanı me ji 21 malbatın peyva hatiye türeh kirin. Careki xeyal bike ji hon baştır fehm bikin. 21 dar hene. Meydaneki bir fikrin 21 dar hene. Her darek bu hazara çakıl u pelçim u nizamçı ve heye, kurme ve heye, o çaklı stür hene, o rayn ve hene. Her dareki veku radengeki bir fikrin. Radengek kiliyle dar bir fikrin. Ev zamanın ha emuhun taxıben, veku kurdi tepe nasa kirin Suraniya ve ahleh zaravayenden zazaki hemi yani kurdi bigişti endami van 21 radengaya. Emi de dersin varada dersin pergala rabın rada deryaya ki havan emi kelbinav da devam beki kaç hacimati emi şeverim. Naha ev radengin kilileyin var radengan sisikek ve tehilgire hamam demide bu bulun guhdar bikin havalno haman demide kilile navi radengi ye alfabayye minak navi radenga hali hazır emveku keb nav dikin jberku meş Türkiyaniye evcid beke emveku keb nav dikin navi ve kare kar kemek nemtir o kemek kırkitir tihadin kar ke nevsa ra ve ki ke tihadin kar ha. Mesela ev radenganı hacere titi gute beburinin ev radenganı ha emvaku te ji Türki maani emvaku te binavdikin havunu navi ve neteye navi ve tiye ti jiberi mecbur wana bizim radengin civi hene yani tipin civi hene mecid demek direç dersi de bu sadıda penç tipin meyin civi hene çeke para temed gota o devam dikin ve kavnu kurarı firmazın ve de ezmunandan jixwanda vana pırstık ki ruhati şaş pırsdı bersivdi da ma nizam çava çetir de iştirafı da filan. Nam tamaşa etkim pırs girek de fonetik deye de kurdi de navi ne teye te navi tiye ti navberat denge te o deye de denge ki derdeha o dengek direja mesela ta rak okurta ti nerv o direja minak dibêjim. Niha çi ye tî hevano? Tî çalekî ye. Her tîyek ji devê me derdikeve em behsa çalekiyek ya jiyanê dikin. Muhakkik çalekî ye. Destpêkê bewl, dawî bewl li kû dera peyvê paşgira sasker jî ye. Li kû dera peyvê were bikaranîn ew çalekiyê sembolîze dike. Niha kar du Kurdî de tinê iş, kar, şixul sembolize dike. Eleqa wê ji bîyînê nîne. Bî navê bîye tinê pêk hatina bîyînê bîyîna xwezayî sembolize dike. Hel Tirkî de dibêjin le Kurdî de navê hele hevalo. Hel bilintiye hem aliye kadri hem aliye fiziki bilintiye sembolize dike. Qe denk sembolize dike. Heman demede Kurdî de denk haqajî. Denk sembolize dike. Misalen bêje zayînê sembolize dike. Ji ber wê me anî destpêka alfabayê. Di jiyanê de hatta zayin pek neve emnika bahsa heyin u kar u girin u çalekiya kes bikin. Ve evvel zayin pek vere. Zayin sembolize dike. Jberi me anî peşî.
غريبة هونجي ليكولين بكن اف قاتلين قاستيك يعني قاتلين قاستيكين دولت وان برخابتنا با الفابا هجي ليستنا بريسكرنا الفابا هجي ليستنا او قزراف خابتنا دم مروف اوي ديتك حقيقة جي مروز بيجا قالك خابتنا tamam avvalo ma bu kelile çiye em de ekran edebileceği misin avvalo em navên weko alfabayê em dixwînin jîrek kilîle tê gotin. Misal kilîla za ye hevalno. Kilîla ra ye. Ra temsil ra sembolize dike ra ye her tiştî. Ra jiyane. Yani jêdera jiyanê ye. Ra tinebe jiyan pêk nayê. Ra. O tevgerî jî sembolize dike hevalno. Misal em tipekî bêjin fer tekliği sembolize dike. Tek ev teka Türk bikartînin me vê dawiyê ji ber Tirka der jê berdayî bu Kurdî. Tek. Yani di nav gelek tişta de ya herî yekemî ya herî baş. Tekek jinaya, tekek mêraya, tek. O heman demê de tek Kurdî fer. Fer hem şiketê re tê gotin hem yekemîntiyê re tê gotin. Fer. Em pênaseyek em dibêjin rêzimanî yan jî em pênaseyek em bêjin zanistî jî kilîlê re bêjin binivîsin ekranê de hûn jî dikarin va tişta ji ber bikin hevalo divê hûn va kilîleya ji ber bikin yek hem wataya dengdaran hem jî kilîleyên radengan divê hûn bizanibin. O pênaseyek em jêre ji wê sîsika wata hilgir ya li radengî hatî bakirin o bi pergala rabin ra peyva saz dikere kilîle tê gotin. Ji wê sîsika wata hilgir ya li radengî hatî barkirin o bi pergala rabin ra peyvan saz dikere em dibêjin kilîle. Kilîle di heman demê de navê radengî yê alfabayê jî me gotibî ez jî de alfabayê jî bihizrin. Di heyamek nayê zanîn yan jî di dîroka zanista dîrokê de nehatî nivîsandin tê veşartin ez jê re dibêjim zemanê berpanîr stiyên me dapîrên me yê sittî gerdon, xweza, jiyan, dinya kerine 21 parça. Yani li 21 parçaya beht kirine o her parçayek bir radengekî sembolize kirine. Bi nav kirine. O heta gihandine roja me. Di derse were de em ê hewl bidin behsa pergala ra bin rabikin. Hatta derse were bimînin bi xêr û xweşiyê de îrê bi xatirê.